Hello everyone, giningoma, wagela bre mangama polau khyakte. Idengama gi aro tespata elasi thibo aro kyoho pejut fishe sga pruthelote ngama kyakte bya agu idengama badangji hlobo hilire ya badangji go thelome badangji no lamge khire aro icha propene kismis lithilame ichigonga ago thapa muimbo thunhoi bya polau cha ho chige basmati chela bo gong kha ho easy jor propone re thula thomake cha hole kongre ngama polau cha kya bya ago khonga thunhoi re bya gani wagela brima ngama polau kha re aro suji kha re इसे propene suji ka halwa ya thaka ungsi frame bothlote